uyu munsi ngiye kubagezaho amashusho 5 yatunguye benshi akanatangaza abayateye akajisho bose. Ni amavideo 5 yo mu Rwanda yaciye ibintu. Mureke nikore mu ntara nibwira abamanze imihoro y'amatwi. Nta gutinza mo ku mwanya 5 turasanga gatangaza k'amashusho afate mu muhanda wa Kimironko, aho umwana uri mu kigero cy'amezi 7 nako cy'imyaka 6 cyangwa 7 wari wambaye igisabureti kiri mu bwoko bwa bya bindi abana bambara bagiye kuryama. Yanyarukiye ku muhanda wa Kimironko, abonye uko abaturage bari kugorwa no kwambuka, anyarukiraho ntamenye agarukana ifirimbi mu kanwa. Ajya hagati y'umuhanda atangira kwambutsa abantu neza nk'uko abapolisi babikora. Imodoka zihagaritsa abantu bambuka zigenda nazo ku itegeko rye, akitondesha abantu kwambuka. Abari aho bose bamukomeye amashyi, bamwe bamuha inoti ubona ari ibyishimo. Gusa nubwo amazina y'uyu mwana atageze hanze, mu mazina ye ubanjeho Afande ni waba wibeshye. Iki gihe hari mu 2026. Umwanya wa 4 hagaragaye umupolisi mu muhanda w'Iremera nawe ari mu gikorwa cyo kuyobora imodoka mu kugenda kwazo, ari nakaceza imiziki mu muhanda rwagati. Iki gihe indirimbo yitwara Gitosa yari itarasohoka. Aha niyo yaba yarasohotse, ntago ariyo yaba ari kubyina, batazanambikana mu nzu y'abagororwa nzira umunwa. Aya mashusho yakoze abantu ku mutima kubona umupolisi hagati mu muhanda ari mu kazi, ari nakabyina imiziki. Ibi nabyo bigahita bitwereka umwanya wa 3 w'akana gato k'agakobwa karwanaga no kurira umupolisi ngo kavuze ifirimbi ye kisimbukuruza. Umupolisi arakihorera. Impamvu ya mashusho yatunguye benshi nuko twese tuzi neza ko polisi yacu iyo yambaye uriya mwambaro ibiri sereye cyane, nta kintu gisekeje ibibona aho hafi, nabyenda gusetsa kuri bo ziba zabaye nk'amakuru. Twese turazi neza ko nawe bitatungura, kuko umuntu mukuru we arazi neza ko yiyemeje kubigerageza, atamenya aho yankubita itagira amazi mu kubitiye iturutse. Cyakora byerekanye urukundo polisi yacu ikunda abatoya. Umwanya wa 2 biratangaje, birasekeje, biranababaje. Mu masaha ya mu gitondo abaturage bo mu karere ka Ruhango bakanuye nk'ababonye nk'abari gusiramura ubwo babonaga witwa Hakizimana Silasi atembera mu ikaritiye, kandi umunsi w'ejo bari bamushyinguye kuko yari yitabye Imana. Banemeza ko bamucukuriye imva bayimushyiramo, banamutaba hitaka. Rero abenshi kibono bagiye mu muyaga, amaguru bayaha umuhanda barahunga, bibaza ukuntu umuntu yazutse kandi barabyumvise kuri Yesu gusa. Umva umuryango we icyo ubivugaho. Ejo twire dushukura dushaka ishyamba bagiye kumuzana. Yego, yaraje nka saa 12 n'igice, saa moya umurambo barawushyingura. None muri iki gitondo tubona umuntu araje, turamubona nubwo ari hano ku kagari. Kuzuka bibaho, ariko uwo batabye imperuka itaraza ntabwo azuka. Ku mwanya wa 2 mu mujyi wa Kigali hagaragaye umugabo afite umuhoro yiruka umuhanda wose yenda gutema icyo yahuraga nacyo cyose. Buri muntu wese wabonetse yagaragaye inda yihaye umuyaga, amaguru nayo yabangiye ingata, n'abagabo b'amabondo birukaga nk'abavanyemo inda. Uwo mugabo utangaje yagendaga atemagura imodoka n'ibirahure byazo, ba nyirazo bari bahungisha amagara yabo. Ndakubwiye ati byari biteye ubwoba, ku buryo n'ababyibushye birukaga bibaza impamvu Imana yatumye babyibuha, kuko bumvaga batava aho bari. Uwo mugabo yatemaguye ajanjagura imodoka z'abandi, buri muntu wese atinya kumwegera. aratema umuntu baramurasa aranakunda cyane, bamufashe se bamufashe.
cyakora ngo n'isake tubyutsa mu gitondo birangiye amaherezo yari mu mavuta no mu menyo y'abantu bayikacanga. Uyu rero nawe mu nyuma polisi yaramufashe banaza no kumenya ko ari umurwayi wo mu mutwe. Cyakora nanjye nitwa Soundcheetah no kuri TikTok nuko twitwa, hanyuma kuri YouTube ni Make Videos. Iki cyari igice cya mbere cy'amashusho n'ibidasanzwe byabereye mu Rwanda. Igice cya kabiri ho tuzarebera hamwe ibidasanzwe byabereye mu bihugu byo hanze. Ntibibagirwe kumfollowinga no gukora subscribe kugira ngo tuzareba n'iby'ubutaha.